Izvinjam se, ja sam Tihomir Stojković, vlasnik od ovoga džipa, što ste me zvali i što je oštećen. Sedite. Da pitam, šta je oštećeno i koliko je oštećeno? Nije mnogo. Hvala ti se, Bože. Dajte mi zapisnik s uviđaja. Izvinjam se, da li mogu da ga vidim? Koga? Toga džipa. Hoćete da se smirite malo? Hoću, ću se smirim, samo kad ga prvo vidim, molim vas. Sedi. Da, hvala. A izvinite, ova ludača, gde je ona? Na koga to mislite? Ono Pantićevu što je napravila udes. Šta će vam? Pa da go stisnem za plaćanje, da mi to razrešimo odmah. A vi to posle vidite sa njom. Pa kad bre posle bre? Pa ona posle će mi gađa ščetke. Ja bez vašu pomoć. S njom se razjasnim, nema šanse. Bez prisustva policije. Ja uopšte nisam bezbedan s nju, ljudi. Ona je otišla, Stojkoviću, otišla je, nema je, nije tu. Pa kako go puštiste bre, pa ko će sad nju da uvati bre, ej? Hoćeš da se smiriš malo? Da mi vidimo sada ko je vlasnik ovog džipa. Ja sam vlasnik. A ti si vlasnik, vidiš. Ovdje piše neki Stanimirović Budi Šapatin. Da, on je bio vlasnik. Mislim, Stanimirović ga je uvezao iz Italije i prodava ga odmah na Budimirovića, tako da taj Stanimirović nema nikakve veze s tog džipa. A kakve veze imaš ti? Imam, evo, imam ovlašćenje. Da, mogu da ga vozim, da ga registrujem, prodavam, sve šta hoću. Mislim, tu imate pečati, overeno je, sve, potpisi tu dole. Stanimirovića ili Budimirovića? A tu i piše. Ovdje piše neki Šojić. Da. Šta da? Pa ja sam ga kupio od Šojića. A od koga ih je kupio Šojić? Vidim da nije baš mnogo jasno oko to, evo, da ga objasnim ovako. Šojić nije imao par, znate, mislim, on je bio dužan na Đoku Stojiljkovića, zvani Mečkar iz sela Kopašnica, blizu Leskovac, jer me je Đoka Stojiljković pravio pušnicu za meso sa dimnjak i roštilj, jako lepo objekat. I Šojić mu nije platio, pa su oni sudili, a to nema nikakve veze s Budimirovićem. Pa što onda pričate ako nema nikakve veze? Pa zato što je Stojiljković u sudsko razrešenje, mislim, zaplenio džipa, a Šojić nije bio vlasnik, nego on je samo uzeo Budimirovića da ga probe, on tako raboti, uzme kolo od čoveka, proba to mesec, 2 dana, vrati, kaže, ne odgovaraju mi, to je đubre, bitanga. Jel ti nešto razumeš ovog čovjeka što priča? Ništa ga ne razumem. Čekajte, ja ću da objasnim malo to, da se malo bolje razume. Lako, gospođe. Naprimjer, ovaj gospodin, hoću da kažem kolega, on je, naprimjer, Đoka Stojiljković, on vas tužuje, jer i vi ste Šojić, i on sad vama uzima kolane, naprimjer, ovo su kolane, on gi uzima, u stvari, vi gi vrćate na mene, ja sam Budimirović, vi ste Šojić, jeli, i ja kažem, neću kola, hoću pare, voziš gi 2 meseca, a sami gi vrćeš đubre jedno, razumete to? Sedi doli, smiri se. Hoću. Ostavi to gde si našao. Evo, ostavlja, sad da pokaže kako je bilo. Si normalan? Šta ti je, čoveče? Slušaj me sad dobro, Stojkoviću. Tog Stojiljkovića, da više nisi pomenuo, jer ti jasno? Jasno. Ajde sad se lepo vrati na Budimirovića. Dobro. Na Budimirovića i Stanimirovića. Da. A Šojića? Da više nisi pomenuo, znači Šojića nema, jel razumeš? Razumem, nema ga više, ali ga ima, gospodice, molim me, on mi se mene pojavljuje u san ko noćna mora, bre, vika, rođo, plati ti na toga lopova Stojiljkovića, to što mu dugujem, da on povuče tužbu, a je tebe kola, davam ti dokumenta, davam ti polomoćje, sve mi dava. Gospodice, ja sam toga džipa debelo i pošteno platio. Vrati se na Budimirovića, Budimirović. Ajde. Budimirović, vraćam se. Ma on se me vraća na mene, bre. Taj Budimirović, on sad mene tuži, ne Šojić, kaže da mu Šojić nije platio pare i sad on mene tuži. Mislim, ja taj kola da plaćam 2 put neću. Slušaj me sada dobro, Stojkoviću. Slušam. Ta kola. Da. Su u inostranstvu skinuta sa osiguranja. Što znači da su uvezena na crno. Lele. Stanimirović je ta kola uvezao protivzakonito. Dakle, koliko god da si ih platio, džabe si ih platio Stojkoviću. Gospode Bože. Ovo je katastrofa, be, ljudi. Pa ja ću umrem sad. Kako to, bre? Ajde, lepo, smiri se, sad ovdje lepo sedi. Ma kako da se smirim, kako da se... Ljudi, be, molim, pa dajte mi šećeri volove, pa gotovo, bre. Ja. Kola će do daljnjeg ostati ovdje kod nas. Dajte napravimo zapis. Ma kakav zapisnik, ja. Ja ću umrem, gotovo sam. Ja. Smirite se. Gospice, ja ću ovoga Šojića
da vi dovedem ovde i toj za gušu ću ga dovedem. Ako samo još jedanput pomeneš tog Šojića, da znaš da ću te prijaviti za ometanje službenog lica u vršenju službenih dužnosti, jer ti jasno?